At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay sana ilokado drama nga makaipahay diragsak, ken liwliwa kabayata rigiting kay paragtar tarabaho, wenno padagina na. Kuyo ganda karod, gagayem ko dita taintay denggen, da ito'y pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita! Oh, sabali at talaga ti kunkunada ayo kalele iti gitara. Ay, narigrigat tayo ito ya. Ta sabali ti pandag na. Kitak man, pagkasip man. Sabali at talaga ti kunkunada ayo kalele. Oh, jaysay iti gitara. May salaan ti pantag dito yung ukulele. Iti third fret na. Nay. Daytoy iti gitara, dimot dito yung ukulele. Ay, narigat na talaga. Naruwamak namin iti gitara kay. Ne, Pepita. Ba't man tayo gumawa gitara? Nag-cute. Gitara siya, Beng. Ukulele mo't gayam. Wey! Wow, baro Wey, kagat-gatang ko pupoy. Takayat kong adalon man. Nalaglagan nga itugtugaw na dapapanan. Nang runan ho, mapantay ag jajaming wano ag pipiknik kada kamutaw. Una. Wow, baro astig. Wey, nadadalot nga ro, da ko rin. Sabali nga bintis strumming na kay iti gitara. Nagrigat. Agkanta ako makay. Ito ka muna dito yung papagpupoy. Unman. Ay tata. Anyat kanta ba ya? Daytay trending kumakay kaya dagit agtutubo ita kay. Gumjak maala-ala dito yung ukulele. Nagrigat. Jak maaw-awatan nagiti lyrics na si Kadya kanta. Mayat ba? Titukar na. Anyat tayan. Blackpink in your area. Ungkulada. Barando siya. Mono Diyos. Barakutik kapik ono di kama adi. Okrasinda. Tibig bigat. How you like that? Tayang, nagrigat na baligsan. Kayat damot siya. Nadikwekid din na dagit agtutubo. Isumat ngamin ti trending iti Facebook ita. Ultimo talula ang titawanda nga ubing. Kayat ta. Ngam. Kayat ko ti lyrics mo, Pepita. Kasano? Bara ko ti kapik. Ujak maadik. Awan. Ay, kapim nga rin din tapos na mamaatak, Pepita. Ano lang to? Day talaga ayam. Day taman na Bukam latan tatasama. Barako akabe, di nakatermos di talang isaan. Dapay kit didikit di taa. Ta nagluto ak idirabi. Ngam di kayo ngamin imay kan kamuto. Ay, talaga ako mapilagay kamuto. Ano di ko ng pupoy? Ay, kunak. Kumapoy ti asukar ti kapit Pepita. Nan, asukar mo pa kurang ti timpla na. Kaya? Gusto mo ti ko na. Ay, sige. Mapitla nga raw. Taalaag ti asukar, iti kusina. Ay na. Kumapoy ka kamuto. Nene, apa yan? Anyat mapaspasa making kaan. Sa kuntip, sanak bani ka, san? Apay manan? Ay na, kamuto aya. Naguluray gayam ni Pepita ay dirabi Ngam saan ka na panitibalay na. Inururay na ka. Ha? Siya? Urayan na? Nene. Awan mo tulagan, mikat ka ni Pepita. Ay, kapstot ka talaga. Kung nanay tayo bigat, nagluto ti di kita dirabi Naguray. Ngam, saan na ka anauray? Nay, apay anyat okasyon. Saan na pa'y matakasangay ti ko na? Ay, Na. Tsaka muking kakamuto. Nakapsot ti saab mo.
Tiplak di tamuging mo. Kat, sikat ti Jack maawatan siguro, sinapsapan manen, tinapan nakikapiking kwanan niya. Ay napupoy, di ka lakit mabainan. Kastalaan ti madiskarte ako na mo to. Na? Sana kasking kaabayo na bed. Anya? Oy. Ibabawim ti bagam. Tano saan? Ay, saan ka nga ikan dito balon ko pag merinda ta? Oh, anya? Ay, automatic. Ibabawi kon. Awan nimbaga kon. Forget everything. Takunding list pa lang. Ang damat gawing list mga ibulbulsam. May salang nga tinapay titid cooking ka. Gunggunam, amang sutil kanya. Kamuto. Ay, awan ti ado angem-ngem. May salang nga tinapay titid ko amirindam. Agyaman ka tamay sa. No ginudwak ngay. Oh, deta, paraking ka. Anya. Diyos ko, nakatugaw iti drawing table na. Agtataharmanin iti lapis na. Isus po, nagsilap ti dagger nga aramaten na. Anyan to'y anak ni Madam Mina. Kabut-butang dito nga ubing. Apay at dagger pa iti pagtahar na iti lapis. Ibagamon ti kagaram yaya. Ay, Ala, di bagamon. Irikot mungot lang tili daw. nadlaw naggayam. Manganan, Ma'am Jasmine. Nakaida sa arakon. Okay, 5 minutes, umaya ko. Sige, panawan ako. Uwan mo, ma'am. Sige nga, Rod. Bari, tagari. Ay, 5 minutes ka na. Umayin mangan. Ay, mabut-buti nga talaga kinkwanan. Talaga nga, adan bagbagtit to'y awir ko. Jesus, delikado na. Aman kit ninok umaro kat. Itnuan niya laditan te aramidin na kanyak. Masapul akasaritak madun ni madami na inton umawag. Sapay, dudwa kami lang iti daytoy ni anagdakkel abalay. Asino kay ti mga rayat kanyak nung pagbabagtitan na to'y aywan ka. Rimuharan iti silid na. Napan iti komidor. Ay, agyaman nak. Mangan matlaangan ni Jasmine. At tanto ipadamag kun ken madam inton umawag manang. Papa, dagiti bulong ti sabad iti papa, agpipita. Sobrak dagiti anak bungon iti diket iti rabi ay kamutaw. Kinapudno na. Adamin kabil ka dito basket. Mangipanak ko iti meriendayo iti garden iti alas 3. Kasta ka rin? Ngam tangay imay kan. Ikatagkuyog tanto na. Tamapanak bot iti garden. Saanen? Inton bigat lang ti papan mo iti garden mo, tanay. Sigurado nga inton madamdama, agtudo malin. Ha? Oh. Uno paiso na. Ay, talaga ang matutudo itan kamutaw. Nasayaat man. Masibugan dagiti mulmula. Ngayon sapay ko tadi na imunson rain. Tadi kat madadal dagiti madamang agbukal ari pulyo. Ay, wunan niya. Ay, ikararagtan na kamutaw. Tadi na pagsasagad-sadan ti todo na. Ngayon sayang ngamin no madadal. Gapot magagara iti todo. Ay, teta. Nasilingan ti swilang. Naibakyum ko amin ang asilad. Malaksid lang iti silid ni Jasmine. Umadanin ti isasangpot ni Madam Mina. Iso ang masapol.
Anadalos to'y balay asap katan na. Itaman laang ang makabakasyon. Gusto mo, makita na ti adun ang nagbaliwan ti anak na. Ngamin, mabut-buto nga kung kini Jasmine. Naimbag laang idubing, nubut-but nga. Agidan iti kama na. Maturog ang ngumitan. Sa bali ti ugali na. Ay, oh my God, batiit. Ay, imot gayam imbulsak a cellphone ko ti nag-vibrate. Ni Madam Mina. Hello, Madam. Hello, Batit. Kumusta kayon kan Jasmine? Nasaya at matlata, Madam. Si Bibiyag pa'y ni Jasmine. Awan lata ti nagbaliwan dagiti ang aramidan na. Anya, ayan na? Adda iti silid na, Madam. Ayabak ka dita, kasarita yaw? Ay saan pa'y? Uray ta sumangputak matlangan. Gusto mo at no sumangput kayon, Madam. Ngamin, kaya't kumutin ti agawid iya apari a lugar me. Anya? Ade, tagat, asino ba yan tikadkadwa ni Jasmine? Madam, saanan nga ubing abasit ti anak yo? Amuna ter aramidan na. Panagkunam ka di, kat husto, nakitar aramidin na. Si kamot lang ang tinagkura, nga adon tinagbaliwan ti anak ko. Wan. Pudno day ta, Madam. Urayan naknarod ha. Agsarita tanto iton sumangputak dita Pilipinas. Ay, wan, Madam. Agan-anad kayo iti panagbiyahiyaw. Ay, kasayaan ng paisong nung sumangputan ni Madam. Masyanak ka ni Jasmine. No, nabayaga kong ditaw. Manipod nakiasawa ni Madam itinibusyante. Bisumot tanti. Panagpaay ko ayaya ni Jasmine. Kasi ti Diyos. Awan pa'y mo ti dakos ang napasamak ka niya. Urayag ka di pa'y ang mapasamak na ita. Ay, saan? Sakbay nga at dadakos ang mapasamak ka niya. Sakbay ang may tanamak kasi bibiyag iti dahi ti abalay. Pumanaw akong. Delikado nga minin dagiti makikita kasi nyalis kini Jasmine. Ay, agyaman na. Nangrabi matlaang ni Jasmine. Ay, kastoy latan tibiyag ko dito. Ay, adta umawawag itilin niya dito sa alas. Ay, yung nakapay sumbatan. Madamdaman to nga ituloy ko tagin na. Guerrero's Residence, hello! Hello? Pwede makontak ti cellphone mo, batiit? Lubat ngamin, Madam. Tako nakasakto itcha sa inton malpasak nga ginaw. Kasta ka di, ni Jasmine ngay. Simrakan iti silid na kalpasan di pa ng rabi ime, Madam. Itay aldaw. Imay ti tal-tal kanyo iti negosyo. Ada impapirma na kini Jasmine. Amo. Taimbaon ko dita ni Mercy. Inambuklaan no napandita nga agpaiso ni Mercy. O sige, bye. Bye, Madam. Ne, nangalaam di tao ko na pakpakanam ka mo ito. Hintad di kayam ko. Wow! Itaman pa yung adagayam mo. Nay. Wah, anyat pagkungkunam kanyak awang gayim na. Sana day tati kahit kasawan. Amok Ado, tigagayam mo. Ba't lagayam? Ngam, kahit kasawan. Itaman pa yung agirigalo king kay aso. Siyempre. Dita ti pakakita mga ipatpatagnak ti gayim ko. San akas jay amog dita. Awan mangipatpatagkan kwa na. Siyak, kawan mangipatpatag kanya. Diya kamuking ka. Isumat ti kunam. Giam-am mo, oh. Na, apay. Si kalaang ayati amok popoy. Amok ka mo to. Sakti paspasagidan. Nga may bagaking ka. At dan sumat gayam ko amang isagot kanyak iti imported nga aso kunam sa. Amok pa yan?
Askal ayos tamok. Askal nga. Aso ngagkalkalkal iti basura. Tadi kan tumot lang mapakan. Aguray. Takitaan ta iti Google ti breed ti papin ni kamuta. Dayton. Day taman ti kaing-ingas ti tarakan na kita nga ang buboy. Awan kastoy. Nangisit anapin na tinutdot na. Labrador nga taday dyan, ha? Sigong, dito'y makikita ta. Kaing-ingas ti asaw. Angim siyempre, saan pa'y unay amadlaw? Taukon pa'y laang dayjay. Saan makita? Saan mula makita, inton dumakilay. Masya, dak kaya't si agtara ka ni ti aso. Nagastos day ti kanin. Among pupoy, kunada nga rudan, man's best friend ti asaw. Iso nga adaw ti agisem nga agtaraken iti asaw. Ta malaksid amakay ayod Gwardya, wano bantay iti balay. Adda nga rud amok iday. Saan na akayat tay pitball nga aso nila kay na? Marurod, takanayon kanu jay aso nga iruruwar ti dila na. Nagdakil tingiwat ti asaw sika. Kasla kanayon kanu nga dildila. Iso marurod. Isut pagapapaan da no daduma. Kita nga iti inaramit ti lalaki nga amang pepita. Inlako na ti aso da. Saan? Kinarkaro na pupaw. Jay aso ti kakaida na iti siligda. Kat ni bakit nan ti maturog iti bangir asilid. Naminsan nga rod ka na ibagapay ti amok alalaki. Sige, ilakok to'y aso. Ngam sikat ti agtaol. Dayta na. Talaga di na maaramid day sa kondisyon ti sama na. Gapo ta konsernak mo kadagiti amok ay kat nang panunutak ide iti pamuspusan. Tapno agkapyada. Impas pasyar ko ti amok a babae ti ayan ti dakkel a pet shop. Kat ijay nakita na ano kasano a maasikaso dagiti taraken nga aso. Nanginan sa pati ka ng dagiti kakastatarakan. Iswadak kahit pepita. Ay, way. Nangina ka, pupoy. Nangruna no tayo kunadan nga adda breed na. Nangingina pa'y ati kinilo a presyo ti food da. No ikumparam iti bagas tayaw. Tay kunak nga ruday. Kasta kapatag ti taraken kadagiti na isam ngagtarakan. Ay sus! Gara-gara talata ni Jasmine ti crispy patay ti pinggan na. Anya tararamidam, Jasmine. Mairita ka makangkang iti panangis slice mo na pananggargarot mo dita si Dam. Apay, saan mo mabalingay na yadan? Diyak kayat daytoy. No di mo kayat, diyak si Dakay ti sa bali. Upat mo tapo tayo ta si Datay Diyak kayatan ti mangan. Sige. May sa, di ka pumadaw, mangad ka. Dua, di nakpilitan. Ibuntaris ko na kita. Anya? Sige. Neta. Yaya, yagmuti ka na kiji kwarto ka. Double time, in 10 minutes. Ay, uwan ma'am! Isaron ako! So, kirlatan anak. Di mo tong palit yung baga na batiit. Ay, madam, mabisinan no jak ipan iti silid na ti taraon. Amangan no, aghurumentado no, di nakmauray amang ipan iti kanan na. Ay no, pampanoy no, yamot ngamin ni so akasta. Sige, ngamita lang ha. Inton maminsan, saan mo nga ipan iti silid na ti kanan na? Adda komedor nga isot pagsasangwan na mangan. Anyan ni Madam Mina? Ito lang ang makasama ti anak na amangan. Tanapay. Isu akas ti ugali ti anak na. Takas laawan anang dungo na iti mismo nga anak na. Ipankon dito kanan ni Ma'am Jasmine. Awan mo dito'y silog na. Ma'am Jasmine! Ang tanga
kay iti si Arato silid na? Ma'am Jasmine! Ma'am! Ma'am! Anyat na pasama ka kan! Kapaya nga. Ano tayo, ma'am? Nasugatan ka, ma'am? Anya sugat? Di mo makita? Agdipintak. Anyakan sa? Kunaklakit din no. Dara day ta nalabaga ka dagiti imam. Ang apay asan abras ti aramatem nga agpaint, ma'am. Na Diyos ko. Pinagdanagnak si ka nga ubing. Napinpintas ti outcome na. Nutoy dakulap ko ti aramatek nga agpaint. Agmansa di ta imam ti pintor analabaga Agdamat pangikat ko dita. Bugwamon ta imam ta. Man kapay. Ay saan na ka mabisin? Masapon nga ripas ko daytoy. Sige, mabalin ako na panawan niya. Uwan, ma'am. Ilak mo tiri daw. Jacket ngumay ni mami dito sa led ko. Kasanon? Iruwar ko matlang ti insert ko ataraaw. Wan, rumarak tulat na mabisina. Ala, sige, panawan na kon. Nakigtutak at talaga nakakita. Ta impagarop ka adara ti imanan day ma'am. Manipod ubing na sa mga agpinta ni Jasmine. Nga minupay ko idi. Apay mo't, madam. Tadya ko ba ti malala na dita? Ibak ng kadiaya ti kasjay. Ngamisyak nakakita iti painting na madam. Kasla na parot asi iti buteng ko madam. Namang aranak man nakakita. Nagpintas. Diyak lang mailadawan ka. No, kasano ti kinapintas na. Basta super ti kinapintas day in paint na. Sige, taman naktuman kitaan. Madam. Impalak na itay rimwara. Ta di nakanukayat ti may disturbo. Syakton ti makamo nga rot. Rumwara kita. Sikan ti makamo iti anak ko, ha? Madam. Agawid ako mga pa-enjoy apari. Anya ka matad? Kas ka lang magpapapasmat. Ta sino ko ba ti kadwa ni Jasmine dito yung balay no pumanaw ka? Uray, agbakasyon na lang, madam. Uray, anda kayo mo. Saan ka kanya makauawat? Bisyak ita ka nagiti negosyo ti asawa. Pampanunutok mo't ngamin ni inang ko, madam. Bakutan, kat masapul na mo't tanti. Apay, awan kapsat mo, wano kakabagya mamang kita kan kwa na ijay? Kunat man, no, papawita mi ti kwarta. Sa bali lang mo't tayo sakti mga sikaso iti. Adula minarason. Mapan kay jay. Anyamot lang ti kanan nyo ijay no awan ton ti trabaho. Agsarita tanto inton sa mga putak tani. Napatag ti papanakita. Adayo pa'y matngaron ti papanak. Isong agsarita tanto itinalapat iton sa mga putak. Nagbayag matan ni kamo ito. Kuna namot itay nga grubuatan. Napalabas tan ti first trip pipita. Tapay man-manot ti agbyay ta. Takas tuikat nga rin ti tiyempo. Yan ni kamo ito niya. Ay! Oh boy, excuse me Sumbatak lain to yung mauawag, wan. Hello? Uwan, sir? Sino ta ka, day? Ay! Uwan, sir! Ala, wahin malagip kaon. Da kayo ti asawa ni Doktora Layat. Ala? Mabalin ka dimot ang malipatan kayo, sir. Ay? Kasta ka, day? Ay! Kinapudno na, sir. Agpasyudad kami kumamay. Why? Urayon may tay kadwami nga raw. Ha? Ada ka di pagyanan may no makilugan kamin kada kayo, sir? Thank you nga, Rod, Uwan, sir! Uwan, sir! Dagasan tayo to nakasarita. Kat inton agsubli kayo. Isang taon di pa nangilugan yaw. Uwan, sir. Bye, sir. Asti na di nagsaritan pipita. Gayam ti amok ide, dayjay. Ang birbiraw iti gatangan na ang native ababoy. Ang
Apanda ka no pa ijay syudad. Tasadan to ko madagasan. Kunak, makilugan tayong kadakwada. Ta, dagasan tayon nga ibaga kadanana sa lain. Ta isulaang may tiamok nga dataraken na native ababaw. Sagana dan. Tanto lamang dagasin na ano agsublida. Ha? Wun timing nga bibita. Wan nga rod pupoy. Sige, urayin tan ni kamuto. Uray, ta adan pakiluganan tayo. Kamuto, awan madmadlaw mo. Madmadlaw nga anya. Kadagiti yung nobyo kin nobya Nakamisuot ti nobyo. Ha? Nay, unang paso. Pero mitiisim yung nobya. Yung tayo lalaki. Nakamisuot ng paso. Diwat isirkan niya. Kuna ni Popoy, kita ang tinobyaw na kami suot. E dinto ta tinobya kat ure lag parang nagiti gugot na iti kalawat isum. Kita mo? Nani, ay nagpaiso. In fairness, nagpipintas na gitinipon na kayo. Tunay ko naman sa kalidan pa. Hoy, napintas tinobya. Oh, napintas ka na. Gunmit Popoy, napintas no umisem. Bagay ti kalid na abang bangir. Nukasta ngamin asaan nga umisim ti nobyo. Ang suspect Ha? Anya kumamot ti suspit sa am loko. Ang mga nagansat wedding ti lalaki ka mo. Kahit nasawan, ang mga napikot. Anya? Ay, ina, Popoy. Mahilig ka ba't ngamin kat ngagdangag iti drama at duming mapali namin. Isoraitan. Ipapakat mo no, sa dino di papanam. Ang mabalin Mike nga ada posibilidad na apod na ti atap mo Pupoy. Numamati ka kadagiti drama ti radyo ading tinggam. Ay na, maikulbo ka gayam. Nyamat ton. Gaputawan kwartak. Saan da ko napatyan? Among ngamin Pupoy, at dadagiti tao asaan ang managisam. Punot ako ng pipita. Ken adamot na kita'y tao, nga oray sanda nga agis isem, kasla nakaisim dalata. Ken adapay datay ti amuna nakaisimon, ngam nakamisuot iti panaginam. Kas kada kita'y trabaho iti nalata ka fast food. Ada bubuyog na, May suro amin kadakwada ti nakaisim data no data yawat dan ti makan kadagiti customer da. Pudnot ako ng kamutaw. Day tati maysa apakawisan dagiti customer. Tapananutan. Nangina, no ikumpara mi kidaduma apakanan. Isumot. Ang gapaw, tanakaisem dagiti servidora ijay. Ay, pilaan dagiti tao uray nanginan. Sa bagay. Makita? No day tanubyaw, ang mga nukatatao na mutang ti saan ang managisaw. Ken kasi tinakunak, ti amo na nakaisip nung nakamisuot gaya ti panagkita tayo. Bayaman dita. Kahit na siguro, Biyernes Santo Latan, tel daw na. Bueno saan? Mapiluan. Tanapintas ngamin ti asawa na. Irin tungay so... Agngungursi. Nalabsan, edi nang iwaras ti Diyos iti kinagwapo. Kasdi aya? Ay, naimbag langay. Tasaan taan nalabsan kamutaw. Awan. Ngam si Kapopoy, san ka nga taan nalabsan ni Day? Ha? Anya? Neta, kamuto? Diyak maaari iturot ko Kasanong nga ta amabalis ko ni kamuto? Diyak maaklang tirabak na kanyak tidada kami di kasaran. Tapay ko na diyak nagesti sa runsod na. Tamo ka. Ada kakuyog na nga uyaw day jay. Tapay,
Di na mo aya, uri kastuwek lang. Ay sus, adon tinanobyak ang napipintas, ada pa Miss Universe Isungay, awan, uri maysa. Makulam aya agwapo ka. Naawan pa inaaran mo abalatan. Wen. At panunutak. Isip, popoy. Wen. Mang panunutak mat iti pangbalis ko kingkuana. Wen. Inton bigat. Mapangangan tumat niya kamuto. Naswertyan ni Sir Layat di nagaatang na ababoy ni Nana Saling Wan nga raw. Sa kangina pa iti karnit baboy ita ko nam. Manulat pinangalan na iti talo anitib. Kaslag tartaray lang 3,700 ti maysa. Hinayo na nalaang iti isang agasot. Isutinyawat na iti 8,000 kung Nana Saling. Talaga ang negosyante ko ng kamuto. Amo na ti pagkapsutan jay naggatangan na. Chinaring na lang. Nagwan na dagosin ni Nana Saling. Ewan nga ron. Nalai nga makisarita. Sa gwapo mo't ngamin. Nagkrasamot ni Nana Saling kingkwa na. Anya? Kasi nga tangagpaisaw kamuto. Gaputa gwapon. Nalaka ang makatawa. Anya ti mom. Magkapunto makamuto. Anya nga tano gumatang tantukan ni Nana Saling iti buryas. Tarak ng tayaw kamuto. Uy ta, kunana mat. No 5 ti alaam, ilibre na ti maysa. Ay, sa bali lang amin no gwapo ti kasarsarita na kag. Ane? We, kasi nga tang agpaiso kamuto? Ne, aya? Naman. Agaw, di matultulad yung kan ni Popoy iti kapi Facebook yaw. Ay, excuse me kamuto Sumbatak laing to'y awag ko, wain. Dumngag ka iti bagak. Ada kita dito tagaytay, kat marigatan nakpailang nga makaawid. Anya? Wala. Kasanon ti panagawid ko, madam? Saan ka pa nga agawid ita? Urayam ti sasagput ko. Madam, imbagak mutin kada kayo. Mabutbuto nga kung ada kami lang iti anak yun iti balay. Ang mga no. Di ka madanagan. Kagap-gapok iti kalma niya di agency. Kat ada sumangput di tabalay akadwa makatulong. No ko na mamabutin ka kini Jasmine, nung sumangput di tati babaunan, iso ti pusgam, amang bantay kini Jasmine. Kat sikan to lang ti agdalos iti balay Ulitet, saan ka pa'y apo ang panaw? Taurayan nak. Siyak ti makamo, iti maipawit kini inang mo. Anya? I-text mo kanya kinagan ti pangipawita, kastamot ti address na. Siyak to ti agipawit, iti aramatan na. Wan, madam. Anya nga ron. Iupan mo ti wifi ta cellphone mo. Ta-send ko ti personal data ti katulong ang mapandita. Tapno ang mom no anya trupa na. Ada password nga ibaganakan ka, tapno masigurado mga iso ti ibaon ko. Wan, madam. Ala, iupan mo ti wifi ta cellphone mo. I-forward ko ti ladawan na. Kastamot ti ibaganakan ka password. Kano saan mo man i-depend ti wifi ta cellphone mo? Tapno nabibit ka akuntakan. Adamot libre a wifi di tabalaya. Nabiit ngamin ang malubat. No, naka-open ti wifi ajak matus-usaran, madam. Nagadudag iti agparparang iti cellphone. Basta i-open mo lahat ta cellphone mo. Numalubat, i-charge mo I-charge mo dagos. Pari ko tayo data. Sige. Ado pa iti ramida. Ay, daytoy ti balay ti amaw. Pudnaw. Blue Gate. Kat number 143. Sauce. Kurang laangan nga adda asteris kan hashtag na. Tapno numero apagpilyan iti promo alod. Ay, nagtakala balay. Nangato ti pader.
Sana basta makastret ti agtatakaw di ka. Ta malaksaid ana nga to ti pader. Adda pa'y nakudikod a barbed wire wenno barot iti nga to ti pader. Ay, daytoy ati balay ti baknang. Ay, narigat mo ti baknang numaminsan. Ta mabot-buteng ka matakawan. Idento tadag iti pobre iti probinsya. Nakalukat latan ti babalayda. Oray iturog dalatan iti papag iti sango ti balayda. Awan pakaan-anwan da. Awang pagbutngan da. Ay, tayo ti doorbell. Ay, nanay. Nalukat. Naimbag malumaw, ma'am. Kastamat. Ang sa anak a maestra. Sino ka? Ay, siyak ni Pipita, ma'am. Ti imbaon ti Marapait Agency a katulong yaw. Sigurado ka? Dito iti papanam? Why? Number 143. Blue Gate. Balay ni Doña Butico Guerrero. Password. Yame. Kaya nasawan. Kaya't nasa one, you are my everything. Okay. Sige. Sumrat ka. Kasla malita mati naggapot. Abroad ta malita. Ay, At napilit ta. Ay, asti ka. nalaglagan nga min ti kastoy a bagahe. Anak na ka ti amok? Saan? Mayordoma ak dito eh. Ay, amok mo't kit di taimbagan ni Madam Mina kanya. Sika ti madanon ko dito. Sika ni Batiek. Amok nga dapay laang iti tagaytay ni Madam. Ni Madam nga men ti imawag. Inawagak mo't ni Madam itay adda ako iti dalan. Dito iti silid mo. Dito akmat bangir. Naglawa to'y silid. Baknang ti amo ta. Nagkapupay abroad dagiti ramit ken maaramat dito. Nadlaw ko nga raw, nagkita kami ijay office. Negosyante ka no ni Madam? Wan. Ado ti negosyo ti nakiasawaan na apo rin ang. Ti apelyedo ma. Basta apelyedo ma at ijay lugar na. Vietnamese nga dadara na abombay ni sir. Ay, kasta ka day. No maisurat nga min tinagan ni Madam. Kasla. Ada kayat nakasaway. Anya? Mrs. Mina Butico. Amok kaitan. Kasbilin ni madam. Inton bigat kan amang ruki. Iturong mo pa ita, nawatiwat ka no ti biyahin. Wine ngam okay lang. Napigsa ti resistensya. Tulungan ka nga aglutaw iti pangrabyan tayaw. Amaw nga ada kadwata ita dito'y balay. Amok, taimbaga ni Madam. Kadwata ti anak na abalasang ni Ma'am Jasmine. Ay, ayan na ngay. Ada iti silid na. Iso talaga ti asikaswang. Tasyak dito'y unog ti balay. Un Madam, kalkalpas ni Unay. San mo't asimangaw ti anak yu anangan. Kasta ka di. Un Ma'am, kunak nga ipan kukumanti kanan na iti silid na. Pinawilan nak ni Batiay. Kat kunana, nangan mo't kitday. Sakbay ka no ti sangput ko itay malam. Sige. Bayam. Iti breakfast tula angan, amangan, inton biga. Ay, uwin Madam. Kasimbagakan kan, Pepita. Di mo baybayan ti anak ko. Bugbog to nga anak ko ni Jasmine. Uray gumastusak iti mano, basta parakan ko ana. Uwin Madam, di kayag danag. Asikaswan kan protektarak ti anak yaw.
O sige, agyaman Pepita. Bye. Bye, madam. Agan-an nagkayumot di tayan niyo, madam. Talaga ang morning is good no adda ka pay bati. Ne. Apay, adita ka nagtimpla iti kape. Ha? Apay, di mo kaya ti creamy latte, wino. Di mo ang mga aramatan ti coffee machine. Ay, uy. Nakita ti coffee machine. Ngam, mabainak ang mga ramat. Amangan kunak no para laan kadagiti amo tadayta. Ayun, okay kanyat na iti tinimpla. Sige. Ang kape kan. Ta isaksak ko dayta. Si kan timang timpla iti para kini Jasmine. Sige Tatimpla ak na rod. Anya, creamy latte ti kayat na? Sige, isot timplaat. Magkason, dapay quick registry card to'y ridaw ti silid to'y awir ko. Ha? Talaga high-tech tagiti maaramat iti day to'y abalaya. Ngam no inlaknan iti unay, ay uray itapat kun ti card iti lak ti ridaw. Saan nga aglukat? Ay, padasa ka. Taisunod ti bilin ni Batiit. Basta, inayadag ka no. Agasang, takunan ni Batiit. Agbari-bari ka no pa. Deta, itapat kun ti card iti pan nakadornap. Ay, tantani ako na. Pagtik nga tato'y amo ko. Sino ka? Sorry, ma'am. Simra kaklatan dito silid mo. Injog ko nga minto'y chocolate drink mo. Password. Yame. Ket na sa one. You are my everything. Ma'am, sakti katulong ita. Baro akatulong yung kunak ko ma. Creamy latte dayta adda iti lamisaan mo, ma'am. Nagyaman na. Sige. Inton sumaruno. Di nakigtutan. Oo, ma'am. Sorry. Sana na maulit. Si Mang Puitak idikalman, ma'am. Ket saan ka ngamin nakita? Saan ka pa'y nagdinar? Madanaganak para iti salon at mo, ma'am. Narigat ngamin nagsakit ka iti ulsar. Saan ngamin nasakit tibak ng daytakay? Anya nga rod? Sakit mi apobre dayta, ma'am. Ngamin, pati bulsa may agulsar. Tawanan maigatang iti makan. Sige. I'm convinced. In 10 minutes, umaya kon mangan. Sige. Mabalin ako na panawan. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita, gawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, tapno tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Una kung Pipita. Apay ngamin adi ka nagbari-bari. Ha? Amom, inayadam ti manglitak itiri daw na. Ken masapol asaan ng aguni. Anayon nga ti panangibagak iti bari-bari tagtagari. Anya? Anya nga iti koneksyon na dayta bari-bari. O damat maitulong na. Tinak matargetan iti kutsilyo na. Iti ladamok mat aditoy. Tinarget na kamay iti kutsilyo na. Saan? Binatunak iti kisa. Hit na gayam ti prutas at kisa. Iso iti tinpan ko iti silid na. 15 na la iti. 15? Kahit no asawan. Nabayagkan akatulong da? Wong Pipita. Baintinan ni Ma'am Jasmine. Kat madlaw ko nga rod. Kumaro ti... Panagkunak saan abagtit ni Ma'am Jasmine. Pagkunamot! Nadlaw kaw iti apagbiit laang apanagsarita me. Intelihente. Ang nalakalaang amair-irita. Di na kayat ti makigkigtaw bati 8. Anya kumangay. At dangarog sakit na Sinang? Ha?
Ngam day tati kayat ko atakwatan iti awir ko bati ay. Umayan dito yung saan. Oh, talaga nga accurate ti oras kin ko na. Nay, madama ng text ni Pipita. Tinarget di amo na. So. Na, reply ak. Anya tinarget na. Iti anya aga po. Atargitin na ka. Dayta, isinkon. Sus, kamuso! Maniwayan pa yung tarakan mo, gapo dito cellphone. Adik! Sanak nga adik ka niya. Madala ka text ko. Sino? Babae? Hala ka! Ipulong ka kinipipita. Apay. Pumatpatol ayan ipipita iti chismis mo. Kaslasan mo nga mo. Makamu ka. Ngam panagkunak, ingkay pa doktor ti asom. Tanat na gitay. Ha? Sigurado, nabluday to eh. Anya? Nakatinagan na ya. Ay basta, nagpababaa. Alangan ang imato. Ingkay pa doktor. So, daytan, tay kun-kunaking nga kamuto. Imbagakin ka. Nangin na pa iti-check up to'y aso ngam kada to'y atao. Daytan ang agpaisaw. Di ipang ko pa ijele. Kawan met veterinarian diti bugyasan. Ay kat, aramatan ta na ti motor ni Pipita. Siyak tagmanihon. Ay, jak la may piarking ka ti motor ni Pipita. Amang ano idong par mo pa'y. Sapay siyak tinang ibilinan na. Ay siyak tagmaniho. Igamam tulatan ti aso. Ay sige intay nga rulan. Ngam no kayat mo matagtipid. Inka ipailot kan lakay epat na mangilot di tadaya. Taulaeng ti ilutin na dijay nang runay ti balasang saan nga ayot. Talaga abak nang dagito'y amok. Kasam. Uray dagito'y pinggan. Kutsara. Kas kada basaw. Madlaw ang inginaan. Wen. Kasto'y ti pinggan iday dagiti amok ijay irak. Nagpupuskaw. So masapol nga inayadak ti aginaw. Nariga tayo no adda maibatak. Makabuo nga. Ay. Pabayad dan tukit di kanyak. Adda kasta nga amo kay. Yawas dan tong iti sweldo ti mabuong ti katulong da. Ay. Aging kaita. Agkulayawak mait na malagip ko ti inaramid ni Ma'am Jasmine kanya. Apay nga takas jay. Iti isisirek ko iti silig na. Apag isumot makita ti drawing table na. Iso madlaw na adagaws no aglukat ti ridaw. Hindi ka sarsarita. Nakatumog latan. Sa pasig anangisip ti suot na. Nakahudi. Sa bagay, di aircon ti silid na. Teka, punasa kon iti lupot dagiti pinggan ana inawak. Isarunok tong ti aglutaw. Tasigun ken ni patiek. Kumpurmi kanu nga oras ti iruruwar na apanangan. Oras asaan arumwar. Kapilitan nga ipan ko iti silid na ti kanun na. Saus. Sagana akong ti mabalin nga aramidon naman ay. Hay, isugaya makabuteng ni bati ay takas jay ti aramid ni Jasmine. Isu akabuteng kun ti mapan iti dayjay asilid Pipita. Pakada ak ngarudan ken madam. Hindi nakmat palubusan. Anya? Kayat nga sa wan. Pumanaw ka dito ay bati ay. Wan. Kuna ni Madam Mina, urayak ka no sumangpag. Ay wala si damait na pumanaw ka. Ngam ita, mabalin ko idan apanawan. Uray ta, tagdakan. Kunam, na
nabayag kan nga agpapaay kadakwata. Wan, sipod pa ikin si titawan ni Jasmine. Bakit nga minan ni inang ko? Masapol na mo tunti, mangbayabay kan kwa na. Nang runa ta, agmay-may sa ijay balay mi. Ay, awan kakabsat mo? Adada amin na ni ijay abroad. Siyaklaangon ti saan anakapan. Ay, abay, saan mo pinadas ti napan abroad? Saan pipita? Ngamin, parikot ti birth certificate ko. Sa bali ngamin ti inaramat ko anagan sipot nagadala. Prima, tinagan ko iti birth certificate ko. Ngam ti inusar ko iti nagadala. Salvasyon. Uray di agbutos akon. Salvasyon. Ay, siguro managsakit ka idi ubing kanya. Uwan? Kasano nga ma'am? Ado nga min tikasta ijay lugar may bati 8. No managsakit jay ubeng, sukatan da tinagan na. Tapno masukal ka no, ti imapay kan kwa na abad omen wenno malas. Uwan pipita. Premature ka nung amin anayana. Sino katanda mo't tinagan ko iti salbasyon. Tapno agim bagak ka no. Patayay, naagasan akmatang. Ay, wena. Husto nga raw ti salbasyon ta. Nasalbar ka kan patay. Nay. Sa anak amang luklo ko pipita. Tugnog ti bagbagak. Ay, kwen, amok ah. Inangaw ka laeng, Mike. Ta nagseryoso ka nga istorya. Nay. Apay. Apay ngay, anya turasan. Di mo tinrumor ti awir ta. Awir mo ah. Mga nakon manang. Bari, tagari. Nay, ada kamot gayam di talikod at tirep, ma'am. Awan pa'y pulos nang ngagming arim padak mo. Tas pa, sana pa yan nakaluto. Sige ma'am, i-microwave ko lang ang taday tilamisaan, ta nabaaw damutan. Agluto kay ti sabali. Kahit ko ti kari-kari. Lutok pa'y ang arod, ma'am. Sige, 45 minutes. Yagman to iti silid ko. Owen, ma'am. Batay. Anak ko, nam. Kaya nga tati 45 minutes apa nagluto na ita? Uwan pipita. At damat pressure cooker dita. Ay, why? Sige. Double tayo mong pipita ka. Nukasta, nabilin mo ni Pipita. Uwan, madam. Amunan, der aramidan na. Nasaya at nukasta. Naipawit kong ti kwarta ni inang mo. 10,000 day jay. Umdas mo't katanday jay nga ramatan aging kaadyak makasangpet dita. Ikisay kunto ni tisweldom. Ureta, at damot din ni Pipita, madam. Mabalin ko na panaw. Ay, saan ka kadi makauawat batiit? Imbagakkan ka nga urayan nak. Sige. No, tay-tati ko na yung madam. Awan mo't nga tanti may bagam. Ada kadwam dita. Di bay anti anak ko ha. Ilutuan nyo iti kayat na akanan. Uwan, madam. Nagpaluto nga rin iti kare-kare. Naimpaglaan ta. Nakagatag iti na minsan. Ano saan? Amangan no agbungtot manen adi mapagustuhan ti kayat na. Sige, taawagak inton madamdaman ni Pipita. Aday ta. Mayatan ti panak-platings na. Wow! Nagmayat matente na may am iti inkabil mo iti tray, Pipita. Wayne, talaga nga in platings kaun. Tapno, awan kun kunana. Wow! Mainggan yung tulakit din makita na da ito eh. Nagimasan ti mga nukasto iti maipasango kan ka. Naisinan puso ti bacon di ti platito. Sa adamat di ta ikid ti kare-kare. Adapay na ipaligmot a parsley iti nakaplatito nga aramang. Sige. Taipan ko niti silid na. Tapno makapangrabi imot tayo. Anong agridam ka, Pipita? Agbari-bari ka. Tama nga no, mailukat tiridaw ka. Magaruti gaya man titengit mo. Ha? Ngaling ka. Masapol anak kasagana ka akanayo no sumrek ka iti dayjay a kwartaw.
Hey. Sumrat. Right time. Idisimlatan dito table. Oo, ma'am. Ma'am, mangan kayo, tanapudot pa'y. Saan nga minun nananamtimakan, no nabaawan. Perfect plating. Mabit lang, tag may idea. Kasta. At the Facebook account na. Awesome. Anya, ma'am. Thank you. May mas ko timangan. Sige, mabalin na ko na panawan. Sige nga ron, ma'am. Awagan naklatan iti intercom no umay kun kalunkunan to'y nanganap. Sige, ma'am. Enjoy your phone. Kahit, anya timbagana? Kas iti sigot, ninamag na laang no nanghanan ti anak na. Kanayon ka day, aday talaang ti damagan na? Nung nanganay, ti anak na? Kaasimag. Kasla maawatak ti kayat asawan ti panagsin na ay mau bati ay. Why? Amang ano agpada ta iti pampanunutan. Among saan laang may amakan wenno taraon ti masapul dagiti anak. Nay, naalam ti pampanunutag pipita. Ay, wan. Naimbag ta saan ka nagarote iti papano iti silid ni Jasmine? Saan? Inayad ka o tinanggilukat iti ridaw ti silid na. Hindi madlaw nak. Pinastrut nak may. Kud iti makita natin na may ak iti taraon na. Oh, awesome. Kuna na. Unak, tupay kat adayawan na. Napintas nga minti na may am. Siya. Diyak amo nga aramidat ni Kastya. Iso abarang si kati makaayayo itinik nana. Anyangay ka mo to. Mano tinagastos mo ti veterinarian ilikalman. Sa nga ribo. Ay sus, talagang nagpaisto tinang nangit ko. Pudno ti kunam, nangingi na pa iti padoktor ti ayaw. Iswadak kay tagtarakan kat. Cute laang lukas tangawukan. Ngamludak kailan. Saanan amakay ayo akaskin ka. Amom ti taraken no dumakkel, gwardya. Isakit na ti akin taraken. Ngam no tao ti taraknen no dumakkel, lukwin na kan, labanan na kan. Saanan amakay ayo. Lumaban pa yan kunak manin. Padakusin na kapay. Uwa niya. Amom tinagdumaan da. Ha? Ay, anya kando. Ma'am Jasmine, mabalin ti sumrat. Anya ti bagam manang? Agdalusak ko maditoy silid mo, ma'am. Nakakonsentrate iti panagpaint na. Wow! Nagpintasan na painting? Manang? Amo, ma'am Justed. Iti dayto ya painting. Adaw ti mapanunot ko. Adaw ti kayat nasawan. Kasla. Ay, basta. Makapalagip. Nice kay ti painting? Basit laang mata. Tano drawing. Sa anak analaing. No, medyo agbalikas mo't ma'am. Dito na pandagan dito canvas ti favorite ko. Dito ni. Oh, wow! Nagpintas! Painting! Anaala iti korte ti dakulap. Kat numeraan. Maan ninawan ti rupa ti
babae, akasla agpak, pakaasi. Brilliant ka. Ay, sikat brilliant, Ma'am Jasmine. Ngamen, babaan to'y painting mo. Mapawaw ka, iti kinangayad na. Agda nabasak iti magazine. Nagsikat. Gaputa, ti mismo adakulap na ti aramaten na no day tay agpaint, ma'am. Sino nga ron? No jak agbidot ni Russell Powell. Nalain ka? Amom. Amo, ma'am, no agdrawing ni Russell. Ilublob na ti dua adakulap na iti pintor. Sana itapkal iti canvas. Sanan to inutan nga ikorte arupa ti babae. Babaan ti paintbrush na. Elegante dagiti paintings na, ma'am. Adalain mo. Mabalin ka pagsakdoan iti kinasirip. Makadisturbo aksamot tan, ma'am. Agdalos ka? Sige. Mapanak iti kamak. Irugi mo ti agdalos. Oo, ma'am. Pinanawan na ko. Napan iti kama na. Ay, pipita. Ay, parta ka mong tagdalaws. Mga nagbaliw ti panunot na. Kahit paruwaran na ka dinal-nalpas ti dalos ko. Abay, Ma'am Jasmine! Ma'am! Abay, ano na masamakan ka? Awan. Kaya't ko nga minti-comment ti follower ko. Ay, kunak no anya tayon tinapasamakin ka, ma'am. Apay? Ada parikot? Sorry, ma'am. Awan parikot, ma'am. Matlagayam? Ada pa ibagam? Awan, ma'am. Sige, ituloy ko lang ang tagdalos, ma'am. Sige. Into na ram tagdalos. Dinakdildilawan dito eh. No problem, ma'am. Sorry. Ori ta, dardarasag ti agurnos kan agdalos dito'y silid mo, ma'am. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dati wastorya ti bida tayo, ani Super Pipita, yawatik pa man nga pakipindutam laing bit, data subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at magtultuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Anya? Nagkulkulagtit nagkugta-kugtar? Wain pati Ay, nagkulayawak ka talaga. Kunak mo nagkisiwain. Sampot kaya? Tako na. Naragsak ka no. Iti comment ti maysa kadag iti follower na iti Facebook. Ay, talaga abagtitang. Saan abagtit ti amo ta, bati Ngaman niya. Ay, basta. Handa mabasbasak ngamin kadag iti garaw ni Jasmine. Jakpay masigurado, bati Intun sigurado. Ibagaktukin ka. Ikulam kit de. Dandanin rumwaran iti kinabagtit na. Ngamin, saanan nga aramid ti limpyo abalasang dagiti aramidan na. Saan, bati Narigat mat no husgaamon asaanan alimpyo ti panunok ti amo ta. Ngamin, amangan mat no agdarason. Nuapay akas jay ti ipakpakita na kadata. Kasta? Uy, iswarong bang laang analawa mo iti pan nakaawat ta. Ket, rabang talaang nga anusan. Ta, katulong talaang may iti daytoy abalay. Adbaak ditan, pipita. Jakmat kayat nga igasang-gasat ti biyag ko ditoy. Nangruna ta, jakpay napadasan ti nadaan iti nubyo. Anya? Dayta ti rason, adi mo kaya ti... Anyan bati Apay na saan ka nakinubyo? Awam mo't nga ron agaram kanya. Nagitamat alalaki. Pida pa'y laglatag adi mangaram kanya. Ay, sus! Madiday tang ibagbagam bati. Panangirurumunday tan. Kasanomat namin. Di damot makitkita ti kina. Kinagagat ko. Iso ang mabuisit agad.
Bulagdan samot. Anya? Nakaida akon kamo to. Oras man ang tipanagin na ako nada. Ngayon siya, asikasul pa lang kitarakin ko. Masya na. Ay, apay? Masakit ta asap? Nablo. Sungimpan ko iti veterinary tay. Aya? Kat, anyat ko na nga dyan, doktor? Nablo, ngam ko na ti doktor. Sa anak ka nung agdanag ta, napigsamot ti resistansya na. Kan adamo dagating resita ng agas na. Ala, kaasimay. Uray ano, maipagnana? Masya na ka raw ta nakailadlatan. Mataatap ko, pipita. Atap nga? At kapag kay naigan ni Pupo, iti pan nakatinag titarakan ko. Anya? Pakainaigan na? Wan, Kahit mo asaway. Kinagara nga intinag ni Pupoy, tatarakan mo? atap lang magkiti. At tapos, nga mga inabog na, sinaplitan na, iso anat na. Nagsayaan mo, titayan na, iti pinanawak. Mas tawak lang, hindi umaitiyan ko, kat ibaga na. Nagtiasok. Ay, nagloko matan ni Pupoy, no kasta tinaramid na? Yung paliwag, mapanag-nagakla, nga po no tiatap ko, tanog, yung ngiw-ngiw na. Ay, talaga ang makapungtot ka akamutong hanggang di mo aramidon ti kasta. Kaasimay. Kasaraw, nagtakal ti kastos ko di na oras. Ay, anya matan ni Pupoy, no kasta tinaramid na? Di na nasyanan, iti ukay. Nag-cute tupay di tatarakan mo. Itala ang ama kapanak dito likudan to'y dakkel abalay dagiti amo. Wow! Napintas kayang dito'y. Presko ti angin. Sumingsingi nga hindi inay. Nagadaw ti bilay. Tao may dakanan ti bunga ta bulberry. Talaga nagagaraan na imula day tatanay. Nasako adaga ta nakaimulaan na. Sa itiigid ti pader, agsumbanger ang nakapaso at taronggan kamatis dagita na imula. Mayatay. Naigkarden dagito'y brokolay. Kas kada umbok. Kat nasimintaw ti pan nakakanal ti garden. Nana, mayak nga agpaiso ti kastoya. Tano agala ka iti sa daan. Ay, uray saan kan nga agbutas. Saan kamot ang mapitakan. Ay, Ma'am Jasmine. Ay, ada kamot gayam iti likodak, ma'am. Di ka tapuutan na. Jak nang nagtiarim padek mo ngayon masidag. Naginaya dak tapalpaliwan ka. Nakaisam ka mangkit kita kadagiti mulang. Ah? Mulam dagitoy? Kunak na yung mula ni Bati eh. No kasta sikat nagimula, ma'am? Day di dadi takin garden ditoy. Mulmula ak, tababaan day tang aramidak. Bakit kita klata dita? Ha? No kasta, kaduan ni Dade managmula ka dagiti na duma-dumaan natin, ma'am? Kasta mo itong timulbere nga ar-arakan dagiti bilik? Wan, naloong gaya man dagiti bunga da. Ayan ka din ni Dade, hiko ngamin, jakpay ngamin nakikita, ma'am. Nabayagan anatay. Ay, sorry. Unak no si bibiyag pay, ma'am. Sorry, naipalagip kumutan. Ma'am, mabalin nga raw, dito iti pangalaan iti sidain tayo? Inarami dadi-dadi da ito'y apang personal consume. Organic ngamin. Wan, organic dagiti maaramat a pestisidyo. Ay, wala. Nasayat nga agpaiso iti salon at ma'am. Saan akas iti komersyal anatang? Napnap iti agas. Ket delikado day ta iti salon at ti tao. Makabang arik na dito, ma'am. Mapukaw ti stress. Apay ngayon may ka ditoy? Ay, kunak nga umayak ko maagwalis, ma'am. Ket napawawak nga rin iti nakita. Ta,
sigmutan ang natong ditoy. Jak namin ma'am na maala kastoy ti makitak ma'am. Kastoy ti mula iti garden ko iti bugyasan ma'am. Kasta? Wine, ada broccoli, umbok, patatas, kun bell pepper. Kastoy ti product mi nga milijay ma'am. Imported dagiti seeds ko. Impaw it ni Uncle Manuel from Washington. Ay, isumot laing Kunakon kahit. Amin, sa palay ti kinadadakkel lagi to'y umbok. Sa tikil, violet ti ungkay da. Sa adapay final. Amomot. Agkadwata no kasta. Ma'am? Ag-veggie salad kain ton matamtama ha. Ada lemon iti day jabanda. Kan Napolis cactus. Sige. Huwan ma'am. Ma'am, mabalen, ijay kanto kumidor amangan. Ay. Nagtungid lahay. Oh! Kaimasok to ti veggie salad. Sauce, pipita. Cooking challenge na ito yan. Hala ka, Pipita. Apay anagala ka iti kastay di garden. Apay, maiparet? Ay. Bari, tagtagari. Ay, sus ka, Pipita. Lutwak dagitoy. Nasustansya dagitoy bati italangamin ka ita makita. Katakayam garden iti likudan to'y mansyon. Ay, sus ka, Pipita. Patayan na ka ni Ma'am Jasmine kaputita. Patayin na? Katwang, maiparit kag basak-basak ijay. Ay, kasta. Ang damot titay. Isupay tinang ibaga nga gadara. Taag veggie salad akalaw. Kan, anuan da ito'y cactus. Ay, daytoy ti awagan da iti Napoles cactus. Paglalaog kag daytoy. Cactus, kale, fennel, broccoli, carrots, madapay lemon. Sakto! Veggie salad. Rama nam tao, tapno amam ti panarsaritaan na, pati Nakaskas daaw, Pipita. Impalubos ni Ma'am Jasmine nga agala ka iti natangid jay. Amazing! Anya kayat na asawa niya ibaga ako. Ayaw mo paikin kan, bati Amom, no agi bulsa ka iti English. Masapul nga amom mark ti kayat na asawain. Gusto mo iti nang saram. No mark. No kayat mo nga adupay ti masurom. Tulungan na. Tabugwan tanda gitoy. Taagluto ta. Food of the brain da gitoy, bati pagpalaeng. Ha? Wan! Pangpalaeng. Amangan. Kasay. Wow! Anyan atarakin detan kamu to. Nakapolo kamot. Ne, mapan kan sa makisada. Makisalamot ng ibagbagang. Adaya mo't pasala kit protocol lang aron a distancing. Ipalubos ng dukid dahil nga da pasala. Apay nga rin ang nakapustura ka ngay. Dagasundag da nanabis ngay. So nagsukata ko na. Tamang masapa kami ama panjeli. Anya? Ha? Mangidit ka lang arudan. Bakit ka mo to? Kuyoga, nagpabaksin. Ay. Nakarugrugit na panunot mo. Anya? Basta na basol mo kanya. Anya? Anya kumatibasan kung ka. Amom, aging kay ta. San ama po na si ti panunot ko? Nga amangan no si katinangitin nagititarakan ko. Anya? Ay, daytan ti kong kunak. Kaputa kastuyak lang akit kita amon. Suspitsaan naklatan. Kasanumot nga men. Kaguram ti tarakon. Ibagak man lang ti pudno ka mo to. Pudno? Gapoy ti sakit tinakam kuking ka.
Nakunak yadi abalisin ka. Ngam uray man matayag tatakaw karuba nung tinag ko ti asom. No. Awan dat asikon na no aramidak ti kasta. Ay, talaga nga ulaw ka. Agpaisaw? Saan mong itinag titarakon ka? Ni, namuna ta kahit mo sa pang iraman ko di agtatakaw at tinatong di daya. Tapnoy sa pataklaang, adak inarami ti pagbabasol mo. Mukngay. Kamuto, uray kastuyak lang akit kitaam. Sa anak anaranggas iti taraken, petlabarak sa kulam. Apaya di mo sungsungbatan ti cellphone mo. Anyat usar day tangay no di kamot mawagan. Oy, si ka Jasmine. Di naksungbatan di ti Sinailan. Tanong mabuhisitak, ikulong kay ti talungal daw di ta silid mo, adi ka mangad. Kasta kayo man. Anya ti kinunam. Ish! Agasam day ta. Impulong kanyak ni angkel mo. Nagsaya ti panakisarita na kan ka. Ngam binastos mo kit din. Naganggulag ko may tiday dyan ang luklong ko. Nita. Uraya mamakasang putak tita ha. Uraya! Aunan mo dong anak. Sukir talaga. Ay, Diyos ko, ang damatan tinapasama ko man ang tuog iti silid na. Ang tuktukan apat iti. Ay, uray awan. Ang damat na code card mo. Iso ate aramatan. Iwan gaya man niya. Adeta, talo ka tanan. Bari, tagtagari. Sikalatag di sumrag pipita. Sikat di sumrag. Mabuti nga. Sayang ti kinabalasan ko nung mataya. Sika ang talaga. Sige. Panawan ako, no di mo kaya. Sige, makambukan. Aganad ka. Ay, anyan abati. Ma'am Jasmine. Makamuditan. Sumrugak lang ta. Ma'am. Apa? Anyat na pasawag dito yan. Ang kaiwaramot ng tipapabel. Kanda duma pa yung aramatan ni Jasmine iti painting na. Hala. Napisang-pisang pa yung lagi ito duma. Ma'am Jasmine! Ma'am! Diyos ko. Awan samot dito'y silid na. Lola, tan samot tanda ko sa napasama kiti awir ko. Ay, awan na talaga dito'y silid na. Ay, iti si Arte silid na. Itaag ka. Ma'am! Kasla sangit ba? Kasla ang taod mo dito'y kwarto na nga. Ma'am Jasmine! Wala. Kasla dito iti pagtaudan na. Diyos ko. Ala! Diyos ko! Ay, natak ko dito yung cabinet mo! Nakakukuta kasla. Kamutin mo. Abay, Ma'am Jasmine! Halit na pasamakin ka! Diyos ko! Ma'am! Apa yan? Isan matagag sa uto yan, iwan ko. Ma'am, di ka putang. Daaklaan ditoy. Ma'am, di na sayaat. Kumpot ka iti imakwan. Oh my God, sige. Ay, kasta. Inayadon ta titumakter, ha? Oh my God, sige. Oh my God, ma'am. Agtugaw tayo dita sofawan. Oh my God. Manong mabiglaan. Iyalaan ka iti danom, what? Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, tapno tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. At iti danom, ma'am. Uminom ka, tapno agkalma tirik nam. Agyaman ako, manang. Ala, sige. Medyo isadag mo iti couch, ma'am. Tapo nasak timugin mo dito'y face towel.
Na, kasta una yan nalingat mo. Gusto manang nasakit ti ulog. Kayat mo? Ilutok timugin mo, ma'am. Sige man manang. Taikidam ko. Sige. Amo manang. Tunggal ong tanak edi ni mami. Kasto iter arami danday di daddy. Tugtugaw kami dito sa sofa. Ilutan na timugin ko. Sanak kantaan. Ay sus, ma'am. Mabalin ka may takantaan. Kasla na parparmot abulo nga rin tibosis ka. Ngam no kayat mo, ma'am. Ay, padas ko Barong agbalikas ako nanda. Sige man. Kahit kadanggan. Sige. Kantaan ka, ma'am. Kabayatan ti panangilot ko itimuging mo. Kailangan pa bang ako ay tanongin? Kailangan pa bang ako ay tanongin? Kailangan pa bang ako ay tanongin? At subli-subli mo ta lyrics mo? Ay, ag subli-subli kay lyrics ti kanta, ma'am. Saan ang makamove on? No, di ka umisam. Kasjay? Wala. Yung tangay, nagisam kayo. Ay, ag-end mo dun, Kailangan pa bang ako ay tanungin? Saan mo't aday tati huston sa lyrics ti kanta? Ma'am, inton nasaya atin tirik nam. At danton husto a lyrics na, ma'am. Kasta! Agisam ka, ma'am! Ay, apay nga nga kaiwara dagiti gamit na nga binpinta. Sa, apay nagkulong iti cabinet dito sila. Ay, kaasim at tiaw-awir ko. In fairness, itay inililot ko timuging na. Napaiisang iti kanta nagsubli-subli ti lyrics na. Pipita! Mapingay ka dito. Kunak abantayam ni Ma'am Jasmine. Tailipas ko lang nga dalusan kan urnusan dagito'y wara dito'y silid na. Tulungan ka langan. Mabuto nga kijay. Uray ta, mangmangan matang. Saan ka kumaapi manaw ijay Taamangan no, agpayawat iti mausar na. Makamumot na Makbaktanan. Saan mat nga ubing ayawat amin nga usaran na winukanan na. Hoy, loko ka ba ti eight? Katulong ta? Rumbang laeng apagsirbyan ta dagiti amo ta. Oho! Mabutangak nga ron. Amangan no, sidaan nakpay. Tulungan ka laengan ta na bibiit. Sa taagidan ama pa ni Jay. Mabutangak. Sino ti kabutang mo? Matiit. Oh my God, matiit. Ma'am. Ay, ma'am, nalpas ka na nangan? Ay, sorry Saan da kan ana asikaso, bayat ti panangan mo. Kasano? Pinanawan nak ni Batiit. Siyak di kabutang mo, Batiit? Ma'am, kumang ngamin. Kuray ta malmalpasan ti panagdalus mi, ma'am. Mapanminton Saanan? Nila ang Batiit ti mangkalungkon iti nanganak. Agbati ka pa'y manang pipita. Tatulungan na. Pinarwarnak di kay pasik sa iro. Ang oray man. Kayat kunti ang malmalong nga aginaw kas kada aglaba. Basta sa anak ang mabutbutang. Nagkasamday ta. Saan pa'y ang mapupuutan? Addan iti malikuda. Kasla at magic na nga agtagarilatan. Anya nga tati aramidan na kinipipita. Nay. Makadlawak Kasla kayat na ni Pipita Anta umaw-awag itilin niya.
Guerrero's Residence, hello! Hello? Ni Pipita, ayan na? Pinagbati ito ni Jasmine iti silid na madam. Ta, agpatpatulong mat ni Jasmine. Agpatpatulong? Apay ka no? Diyaka mo Basta, tulungan na Pipita, kunana. Kasta. Nanganan? Uwan madam. Kat amuya madam. Nagustuhan na ti veggie salad ni inaramid ni Pipita. Kan madlaw ko. Naasidag ki ni Pipita. Idin to asyak. Kasla kumilaw dagiti mata na akumita kanya. Anya? Un ma'am, kagurgura na ka talaga. Iso mama ka. Iso nga apaman asumangpet kayo. Patuluyog tunti, papanaw ko dito. Mangrugi ka manen batit. Di mo timbagagkan kan. Pagsaritaan tanay tabanag itong sumangpetak. Sige, apaman na makasangpetak dita. Mabalin mo ton ti agawin. Makaumakan. Ay, agyaman at madam. Gaban niya. Mabalinti, bumali madam. At dako magatangak. Mabalin. Un ma'am, kinamaestra tinalpas ko. Iso nga amok ti sasawag no maipapan iti kasta abanag. Dahil iti paborito ka dagiti paintings ko. Namabwisit akan, mami. Awan ka nung magimulak iti panagpink ko. Hindi na ngamin amo ti marikrik na. Amom? Dahil iti pag-ayat mi kini daddy, no dahil tayo agbanding kami. Ay, no kasta. Pinturmat day di dati. Wen manang Pipita. Pintor day di daddy. Adagali rin na ijabroad. Iso kumati kayat kong asikasuan. Ngamsat na akayat ni mami. Kat ko na. Agkulong aklaangan dito kwartok. Ay, ano yan? Nga ma'am, no, kita ito'y painting mo. Nagpintas, di kayat na nga ipresenta. Iti dakulap, na ipinta ti kalbo abantay. Kat nakatalikod ti atidog ti buok na, nakatugaw iti turog. Ay, si kaday to yan niya, ma'am. Nakatugaw ka dito'y turog. Kasla adda urayam. Awan dalan dito yung makita. Tapno kunaal nga isot nagnaam. Panagkunam. Apay nga awan makita adalan wano tugot dito yung manang. Gapo, ta di panawin da ito'y. Adda kadwam, ma'am. Kat sigurado. Inubana ka. Anya? Awan makita atugot kandalan ta. Ti Diyos tinangbagkat kin ka, ma'am. Manhang? Isu ati aglawlaw. Napno iti namnama. Namnama? Kituan. Iparangarang to'y waig dito'y masikigan to'y painting mo, ma'am. Babaen to'y waig. Agtubon tumutlaang ti kay kayo, amang ted ngayod iti turog. Kat sigurado, kumay to agapon, dagiti bilay. Nagmayat ti panangiladawan mo, manang Pipita. Ay, panangiladawak laang dayta ma'am. Tasanong dagiti masisirib, no iladawan da dayto'y painting mo. Tsak kayam inikan iti bilit dita Di mo man inkabil dita, ma'am, ngam amulatan jay mangkita nga adda. Ngamin, Diyos tinang parswa kadakwada. Isaw tin mangipaay iti masapul da. Imparswa na tayo mati Diyos, saan ka di? Very correct, ma'am. Kita umlaangan Ikan na iti pagbiag dagiti bilik. Anyan tulaangan kada tayo at tao. Amamati kan agserbi kan kuana, ma'am. Wan, gusto ka manang Pipita. Iso akay-kayat ka. Ngamin, ada sense dagiti ibagbagam kanyak. Ado ti masursurok ken ka. Ma'am, intelihente ka. Bilibakan ka. Iso ano mabaleng? Isir mumut akada kami day ka kinasirib, ma'am. Saan laang adito'y silebjaw?
Nangayod ti lubong, Ma'am Jasmine. Nagpintas iti ruwar. Naimbaga bigat mo kamuto. Awan na saya tabigat. Nusikat makikita. Wow ha. Kasta palat kibagam. Kamuto. Kita ang tinamsaakan kibalasang dito rupa ko. Balasang? Feeling ka mo. Asino kumabalasang matimaking ka? Balasang alamok. Oh. Kita ang tirupa ko. Hig. Nan ano taro pa maun? Isungarod ako nak anam sa akan ti balasang alamok. Tatila ang baby face arupak ti inagkan na. Katatimid mo saan? Nay. Ay, namararga ka mag. Nya ka mo timid. Di mo amoyakit dito ti secret weapon ko. Namararag nga. Agra naman. Ang mga nunatay ni Tajela mo kanang kagatking ka. Wow! Apay kumaan na tayo ngay. Na virus. Nasa bidungan. Wow! Nagkaro ka ba't nagsasaon ka mo to? Dahito, agwapok makasabidong. Panawan na. Tadyak ka na makita tarupam. Isungay mayak ka mo to. Taipakita king ka tinapasamak. Kalpasan abinawem, timpabulod mo kanyak amos kiteram. Please matan na. Bulod aking tunrabe eh. Nya ka na ka mo to. Di ka kadimaasan dito, guwapo agayam mo. Oh. Anya? Ay, panawanak man po poy. Tanay, kasla mabat-bating tinga kampana timang mangagkon. Gapo kada kitang ibagbaga matitilang akon. Please matan na ka mo to. Masan ka dito, guwapo. Agumaw gawawa. Tanusaan. Ang mga agsakitak iti malaria. Agdalos ka nga mina ni Tiaglawlaw. Tapnawan pagbalayan dagiti lamok. Ho? Bados kan tungod ngamin. Iswaday ka, timal alam. Wow! Nagapam ka mo to. Inaramat mo mati motor ni Bibita. Nagpakuyog ni Kapitan. Napan kami di Kapitulyo. Wow! Ni, anyang ita nakasupot? Dog food. Wan. Nasaya tagimatang ka. Indas kunti pits na itay. Amok kami na rin market. Ito pinakan ko ni tay. Sayat mat. Mapit lang talo kotak ti wax. Oh, dahil ti paraking ka. Bagi ko ti may isa. Apo, agyaman na ka. Adagayin para kanya ka. Agyaman na kayo. Kanya dito aya. Moskitero. Inted day ya Capitol. Inted sa ti may isa counselor. Agyaman na ka mo to. Hay, di daktun pagdudulsukan nga agkan dagiti lamok. Agyaman ka. Tapagan anusan da ka dagiti lamok. Uray amuda masabidungan da no makagat da ka. Kamuto man. Ala, sige. Awanan may bagat. Tadak kaya't agumura ka kanyak. Amok namin. Pakaragsakam ti pananguyaw mo kanya. Kuri nakagapgwapo ka tao. Ita lang ang mom. Nabayagan na. May kan, Jasmine. Bilibak. Nagpintas ti panagpastrak kan panagluar dagiti imay nagimo. Wen, ma'am. Nakurnos. Ngamin, sursurutin dati health protocols. Nga, uray iti church, distancing latat ito gaw. Wan nga rod. At tugaw tapay dito bench karong Marta. Una. Ado, di may nagyaman iti Diyos. Tao nada. Imbalasi yung ida ti Diyos, iti daytoy a pandemya, ma'am. Jak unay narik na tagita. Tadak lang iti silet ko. Ngam, puray pandemya ama ko na. Naragsakta. Ngamin, kadwada ti pamilyada. Wen, tatay tamot nga minti kang runaan, ma'am. Ti makadwam, ti pamilyam. Ngam, apay si ka. Naragsak ka na ta ama kisarsarita. Kat saan mo matakadwa ti pamilyam? Ay,
Nabayagan anatay day di lolo ujong anang dong maunay kanyak, ma'am. Ket agmay-may sa akon ito'y apyag. Ngam, rumbang laan nga agragsa ka. Ta, adumot dagiti gagayom ka wa mangipatpatag kanyak, ma'am. Kas kumakada kayo nga amok. Ngam awan mangipatpatag kanya. Adamot ni mami. Saan nakngipatpatag ni mami? Napatpatag kan ko na ti kwarta. Kan negosyante anang isukatan na kin ni daddy. Naulpit na kanya. Idi matay day di daddy. Nagbalin matan anasip nga ti silid ko. Oh, kung akong kat asikadayta manang pipita. Ha? Mabit lang nga ta ikatag ti face mask ko. Iti kasta, mailasin na. Sir Rasen! Si kakadin dayta? Wan manang. Sorry iti kaduam. Makadisturbo at maten. Ni Ma'am Jasmine. Amok. Ma'am Jasmine. Ni Rasen. Anak ti amok iday. Nice meeting you, Ma'am Jasmine. Ha? Saan? Saan? Adaywan nak! Ma'am Jasmine. Apa yan? Ma'am Jasmine. Okay lang. Nasingpot daytoy. Di kalbut-butan. Kaya't nalaang ti maki shake hands ka. It's okay. Ay, sir, pasensya kayo na. Nakigtot lang amin. Nay, kung pwede nagtitakyan ko. Uwan nga, Rod. Naggapo kayo dito church, manang? Day off ko, sir. Permi nga rod ayaman ko. Ta simurot ni Ma'am Jasmine. Kat kun ana, agtugtugaw kami pa'y ditoy. Ta maragsakan, nangisursurot iti panagkita na kadagiti agkukuyog nga kakapamilya arumwar iti church. Kinapod nunag, gap-gapok mo dito. No okay lang kini Ma'am Jasmine. Ilibre kayo iti merienda, manang. Tapno, nasaysaya at matlang ti panagsasarita tayo. Oh, Ma'am Jasmine! Ngaw awis ni Sir Rasen. Sumurot ta? Agyaman nak. Sige, lumugan tayo niti ko check. Dati ko ni Ma'am, sir. Isutin drive ko. Sige. Pumuna ak ngaron ta sa runwandak, manang pipita. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito Istorya TV tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Wow! Nagpintasan dito, Sir Rasen. Restaurant, dito yung second floor. Naglalawa a swimming pool mo, dito baba. Kinapod na. Kaluklukat dito a resort and restaurant ni Mama. Kadita ba nga building, isukan ti office ko. Ay, kaysa kayo na psychologist itan, Sir Rasen? When? Iso ang maawatak. No apay asaan na matagtagari ni boss mo. Kasta ka day? Win, sir. Kinapudno na. Italaang arumor day ta. Agkul-kulong natan iti silid na. Kitaan na tipul. Asit kam. Taamangan mo sa balit yung mapanunot na katumpak kiti. Ay, kasta ka di, sir? Ala, asit ka klaro din na. Sige, tamangan tayo pa eh. Agpasyar tayo. Saka ito itulod iti balay ti amon. Rimwarda kini pipita, madam. Anya, kita man ba? Ay bagta kayat natin rumwar. Inawis ngamin ni pipita, madam. Mapanda sa kano iti church. Ata man nga oras dan? Agtalon nga oras da, madam. Inaramat dati kutsi ni Ma'am Jasmine. Ni Jasmine din nag-drive? Ni Pipita, madam. Saan na kuna ni Pipita? Padasan na kano nga ipasyar ni Ma'am Jasmine, no? Kayat na. Itala nga rumor ni Jasmine. Sana na iruwam, ang magkilaok, iti katwan ti tao. Ang mga doon niya't aramidan na. Diyak amok kini Pipita, madam. Aginlalay mo tamaysa. Sige, tawagak ni Pipita. Agar-aramid. Uwan, madam. Gusto kayo. Aginlalaing.
Awagan yung taong tanyaw. Isuro nakmata ni Daramida ka, batiin. Sorry madam. Bari, tagtagari. Isuro nakit din ni Daramida. Sige, bye. Bye madam. Sir, agyaman na kadagiti tips yaw. Kaya't kulaang mo nga, agragsak ti awir ko. Iso nga, inawis ko arimwar, sir. Masapol ng attentive ka kadagiti garaw na manang pipita. Kita, ad-ada kayat nanti agmay-may sa iti kotse. Sige, mapan ka nitihan na. Ang mo, kasano kayon, sir? Agmay-may sa kayon to, niti pa nagsubli yun o bilang. Awan parikod. O sige, mapan kan. Tasurutak tilugan niya. Kaya't kumata makita ti pangpasyarakin ni Jasmine. Sir? Awanan ti adu asao. Sige manang, tane. Agur-urayan ni Jasmine iti kotse. Nagsapakan ang nagriing pipita? Ay, talaga asinapak tinagriing, bati 8. Tamangan no, masapa nga agriing ni Ma'am Jasmine ay narigatin ano awan makan. Nakaluto ka gaya man ah. Why? Alala, agapi ka mo din. Isaksak mo man ang ta-coffee machine atan eh. Amangan no, nabaawin day ta nangalaak iti kapik itay. Napudot pa ma. Ay, Sakmot ita ti agtrabaho, mati 8. Agi na naka ita. Uray tawan mo't siguro ti paaramid ni Ma'am Kanyak. Ay, Kat, kumusta mo ti date ki ni Ma'am Jasmine iti kalman ngay? Saan ka di mo't lang nagpukpukaw iti kaduan ti tao? Saan ba? Nagdengdengag laang mo iti sermon iti church. Sa iti remor kami. Kasla kumapala kita kadagiti ubeng. Kibinan dagiti inna ken amada. Aya? Imawag ni Madam iti aldaw na. Dinamak na kayo. Imbagak adeok mo sa simurot kang ka ni Ma'am Jasmine. Kung inaramat mo pa iti kutsi na. Diyak kumaramaton ti kutsi. Ni Ma'am Jasmine mo't nga ang tinangibaga nga aramaton me. Saan mo't nagungat? Makaungat laang ta saan na kano ang makontakan ti cellphone mo. Kaya? Ay nalobat in charge ko lang ti cellphone ko. Idi simangpit kami kan ni Ma'am Jasmine. Sino di naka-sports car anang itulog ka na kayo? Ay, ni Sir Rasay, dayjay. Anak ti amok, idi dayjay. Nagkikita kami iji church. Napan kami na nga ni restaurant resort da. Guwapo dayjay Nakita. Sinalabay na kapay. Nagtayag. Kasjay na dayjay, bati 8. Uray idi awir ko. Talambeng nga ubeng. Kuras ko si ka. Uy na, araman na ko ma. Kidayan naklaang ay, arako po kon. Tawon ko na akong. Maikulbo ka ano kasta kalaang bati 8. Apay, no kidayan na ka jay lalaking, kaya't nakan. Ay, siyempre Anya ko mapay tiga po, akinidayan na. Among bati 8. At nagamintay, manirism ako nada. Manirism na, ti agkiday, kasya. Aramid ka. Ay, kunampay. Adda ijayan me. Ti manirism na, agwingiwing. No, daytay nakamotor. Uray naka-helmet. Amumilatan nga iso. Tama nagwingiwing na road. Ay, narigat ti kasjay ang manirism Ay, panawan day ti altar. Apay anak ko namot ti kastapi bita. Ay, siyempre. No salud-sudon dan to. Ay ayatim ka di mo laeng to'y nobyam. Itirigat ka nam ay. Agwing-wing tao na ka. Ay, tarayan to tinobya. Katno ka na yun to akas tayo house. Di sana na makaasawa. Ay, kunampay, pipita. Awan mayat iti dayjay alalaki. Apay, kanayon na panawan na iti altar? Ay, saan?
Itartarayan da. Ngamin, 3 kilo ka no tibibig na. Asino ti 3 kilo tibibig na? Ay, naku. Ay, bari-bari. Tagari. Wow, ma'am. Di ka no agar-aram ka ni batiit. 3 kilo ka no tibibig na. Isa masapol ka no nga agawi din ta. Kailiw nan. Gusto ay amat, Pipita. Agar-aramit ka mo. Sana po doon ay ta. Ibabawin dyan bagam. Ibabawin. Amok Itay ka pa yapalpaliwan ko naman sa. Kasla ka lang, kabaw bakit ngagsirip-sirip itay. Asino dyan nasapsapa bisitam ka mo to? Imay di mawat itimulak nga insulin plant. Apay, adda sakit na diametric. Ay napo, day tamanon tisang kay bagaking ka. Diametric nga, diabetes. Wrong san. Ay, gayam. Si kamot ka mo to. Siyempre naigalis ba si Tedila si kamot? Isuwakas ti tinay bagak. Lusot ka pa lang, naglawag. Imay di mawat itimula na. Padasin na kano. Amuna nga may nga herbal plant na jay. At paiso, makaagas tigiti mo ulam. Isuwadya kag mulmulakan. Iti kasta, amangan no palsuman. Sikat, ipalso. Namin takal, apalso. Apa di ka umapal? Oh, ini ka nakiti kwarta. Kita. Kwarta? Play money daytayan niya. Play money ka nga. Ay na, agagat ka pupoy. Agmula ka, tapno dayla ko. Play money ka dita. Sa balin sa tibag kita mo. At ito'y pinaframe mo a painting, ma'am. Kita at man. Awesome. Amo, ma'am. Dayawan ti ng frame da ito'y a painting mo. Tinamag na no. Ilakok ka no. Kalimbaga. Saan a for sale? Agpilit kit din. Manang Pipita. No irigalok da ito Kayat na nga ta? Asus! Nagsertin nga hindi pang tadam dito ma'am. Nagbinta sa painting. Apay, ma'am. Ang tadam iti da ito yung painting mo. Iti tao. 3M. 3M? Ay, matandang madaling mamatay? Saan? 3M. Tao ang mahinahon, matulungin, kan mapagmahal. Wow! Agayat samot na ito'y amo ka. Ay! Kasla amo ko no asino da itang iladladawam amam. Kaya't na nga taday ito'y manang. Ay, wala. Sigurado. No ited mo ken kwa na da ito'y ipatig na. Nagbintas tupay, ma'am. Naggapuam? Nay, ada kayo gayawan, madam. Naggapo kami iti opisina ti gayam ko, madam. Sana si katipagdamdamagak, Pipita. Ni Jasmine. Naggapo kami iti opisina ni Rasid, mami. Anya, si kapay na babae ti mapapanitayan ti lalaki. Amok, agkit-kita kayo iti dadya, Rasid. Ako ngamin, madam. Napan kami ijay, ta intid ko ngamin. Saan asikat ti kasarsaritak, Pipita? Agulimag ka. So, no napanak itchay. Awan mo't dakas ngay naramid miya. Di ka lang mabainan. Balay ti lalaki dyan na pa na. Babae ka. Awan dakas na. Tawan dakas ngay naramid mi. Si Kantupay, saan ka nagbain? Insangpat mo ti lalakim. Ita, iso ti agnumnumar iti nagbampanugan tayo ti dati. Anya ti kinunam? Di mo isarang ti bagim manang Pipita. Baya masaktan nak mo dahi tati kayak na. Dahi tati pagagsakan na. Mama. Anya, bastos ka na sumungsumbat Tapos bastusan nakmat. Ay, awan dakas nga rana midag. Asino tinang ibalagada kayo ni Patiit?
delikado kan. Ang nagdamag mat ngamin itay si Mangpud. Ti imbagak dagiti makikita. No, jak mo't iba ka. Jak mo't tidakos. Rumor ka, batid! Matay ka na, bed! Sa anak armor dito'y. Mga kayo, mangurat ka ditang agpukaw. Kay kaya't ko na siya pisaplitin nyo, badam. Basta saan nyo mapasaktanan, Taiwan ko. Anya? Idi na biitak pa dito'y, madam. Violente ti anak yaw. Gapo, ta responsibilidad ko ti mga iwan ka ni Ma'am Jasmine. Inadadal ko, no payakas dyan ti ugali na. Kat anya ti kat mo sa uwan, Pipita? Muyo tinarget dakpay idi iti kutsilyaw ti anak yaw. Kat na ipaglaang ta nakalisi Kat adupay tinararamid na, madam. Ngam sa anak asim mo ko. Aging gaan na adal ko dagiti kayat. Kan saan na akayat. Kan no apay nagbalin na violente ti anak yaw. Anya ka din dagita ngay bagbagang, Pipita. Madam, kasapulan ni Ma'am Justin ti pamatag ti may sangay na. Panagkunam saan ko apat-pat ganti anak ko. May saka matasungsong. Kuy-kuyo gamkit din na mapan. Iti ayan, taychay arasit. Madam, sigud nga aywan ko ni Rased. Nagpaayak idi akatulong da. Kat ita, may sana psychologist ni Rased. Kat nasingad da nga agpagayam kan Ma'am Jasmine. Kuna ni batit kanain kayo kano, ija ayan ni Rasid. Sumsumrek pa'y iti silid ti anak ko. Idinto asya, di nakpastrikan iti silid na. Adda akmat tunggal umay ni Rased, madam. Jak pulos panawan ti aywan ko. No umay man ni Rased, agpay-paint da. Kanayaw na bagbagaan na ti anak yaw. Anya? Kinapudno na, madam. Dakil pa'y kit din tinagbaliwan ti anak yaw. Sa gapo iti tulong ni Rased, na ipaayan iti namnaman ni Ma'am Jasmine. Ato pekit din ate, nalaklako ni Ma'am Jasmine na paintings na. Manumatlat bayad dagi jayan. Ay, sigurado, madam. Maklaat kayaw no maamuan nyo no manaw ti bayad ti may sa painting na. Saan kayo nga masidag kanyak? Patayak kayo masidag. Ay na, Ma'am Jasmine, please! Itid mo kanyak ti kutsin Manang Pipita! Manang Pipita! Apay! Jasmine? Awan mo't basol ko! Awan! Jasmine, please. Ilawat mo kanyak tadagar mo. Please. Okay. Good. Calm down. Friend? Yes. I'm here. Don't worry. Sige. Agtugaw ka. Sir, Jacon. Ma'am Jasmine, tulugan kan nga agtugaw iti couch. Umay kan. Daddy. Muston. Di nakpatpat gantinak. Ang mga nampunak. Nagbidot ka. Ipatpatag na ka ni Mami. Iso na lang. Kasabali nga minti pa nang iparik nana. Pumanaw akong dito. Saan? Saan, Jasmine? Okay. Take a deep breath. Tayo to nagkalma ka. Isuntun ti pan nakisaritam kini Mami, okay? Okay, mayatang tirik na. Saan ako na pumanaw? Batiit? Saan ka pumampanaw dito'y Anya? No pumanaw ka? Targitan ka? Anya? Ay, pati ang aulaan di Ma'am Jasmine Dayjay. Amok day ta. Ma'am, agawid ak tayo naklabisitaan ni inang ko. Agsubli akal pasantido ang aldaw. Promise. Please, Rasid. Speak for me matan Sa anak nga abogado, Batiit. Ang, Jasmine, palubusan mo ni Batiit.
Sige. Tapno di mamot ko na. Wenan. Na-i-record dahi ti asaritaan tayo. Ding-ding ni Madam EJ Silid na. Thumbs up. Approval! Bitaan dere miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumaradong nga panakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang pumatan na niliwa kayo pabayad kita ito nga drama. Tapos daw makaiba ay tiraksak ken niliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumara naman di mo ko manipipata di tag-like ken subscribe. Ken pakishare met time dahil nga video tayo. Agyaman na kata kayo amin nga nakipagdingeg.